Kakin hun ki kena pule ke Akhil Bharatiya Vidya Arti Parishad Nongpo Unit mentaka sengi ke khatsau terik nailar arhajar arpaulai kala penlong ke tirangga rali kumshi benta banrake ke sengi lajlut keri India naga kti ki pareng ha khatsan terik nailar khat kendai spa sau punyo ha ke ke rali la shimbenta da ki kena skul jong ki skul beper Nongpo da ke bara da ke lama bajrong shispa meters ya ke tirangga rali la sedang na Ribhoi College sha office u Deputy Commissioner Ribhoi District. Haba keren shikilat pathai khubor ke Samla Nibiang Sumer ke Badeiru ke Organizing Secretary of ABVP East Khas Hills kala ong banadu usnam arhajar iwei ke ABVP kala penlong ya ke tirangga rali ke har tirangga bat kiwei ki jaj program ban ai buro mikinong ya le lait lut bat hakisngi ki banwan on senang penlong hatura bat hasilong. Lately, kumbatilati pangi namantaka Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad kedai ke world largest student organization baru ke India ni celebrate ya kena 76 years of independence mangila penlek daka tirangga rally kumba sisma meter ka tirangga tingi khon naki school beper banwan ya celebrate hakani kismi bangi dai man ken mau buro namantaka independence jongi kumbangila tip nado khatsan tarik u August jong khat kendai sau punyo bangila yo la ilod ya kari jongi takadau ni ke bilpi nado 8000 arpoing ya asdang ya kenika घर tirangga rene ka gaw tirangga takadau tah kini kisnem last year ro ngin penle hiya kini ka tirangga yatra wat hauni usnem ro ngin penle ngila adep hangni hanong ko kumbala shai ro ngin sa penle sha pura wat chislong ro ngin sale ya kini ka tirangga na benta bangi dei bandon kata kamsim na benta keri dei ban le burom ya kata ka independence day jongi tangta hi bless you.